Cik Mik lah biluk boy bakor ni. Tak galero. Ya Allah, tak ada masuk tu. Tak cik. Ngarek senyaman ngarek boy. Sampai dia makan al. Toh. Demah. Tara kutte beda ya. Beda ni aroma. Pakai jadi demah aja. Ada kan enggak ada le? Cong dengar cong. Lah galero. Beni pangarep abah tertireng melas, tapi kebedean semaksa abah tertireng ikhlas. Pasoki ya orengan, ken mun tak asokol tak kira nemu rasa bunga. Pamiskin ya orengan, ken mun narem apa bedena, insyaallah bunga salanjeng. Kelanon. Mau orang baca sabkan. Kelanon. Je kacong pahtos kalatos lah kon. Salah ada teh ucik bereng ya bila tu. Kelanon. Siapa lo kau lokan ni? Ya kamu di to. Ada yang bersuara atau ada orang? Iya teh. Mana ya? Kalako teh. Kena wijek gorong ni jong. Wi kacong nak dinaki. Salah bereng ya bula kape. Ndak ada anak ngak kami tak nang la tua. Ya tuju denare. Andi barlo apa? Apa anak mi pangakai cereng dengut teh. Ya tina jong. Malay tahu melas. Cak dengan anak budu de cong. Tak selanjengan nang bendring tua. Tetitina. Malay tahu. Rasana tetireng tani. Takut aku pahapesa bendring tua dalam artian adik keluarga tibi. Pahkaroken sajen banyak serona. Lu kakek, adik perlu kalau tanya angak dia je. Iya ndak, kengin jawab sengkot enggak. Aduh mun pese dia cong. Desa poran lah. Jadi berin andi. Karo cek lah. Paburu katani kapi. Ya paburu kapadi. Dek dem macam dengan dapat dari yang tak andi injong. Dem mak kaki mi cuma pese. Mangkat dengko teh. Dem. Kamalai. Oh. Teraban tu orang tua Roma. Neser tadi pese, seru tadi pese malam. Iya jong. Cek dengan sistem dek kaki sereyang jong. Ya tak mangkan dia teh. Kok teraban tu orang tua. Dah iro sedekah kok nenang Madura tak tahu lah. Kau tetap mangkat sekali cuma pese kaki. Pola bed. Ya tina tak harapan nak. Bed. Pola sapiro cek pengal tu ada ya. Oh iya mah, antar lagi ke pasar. Ya kan berdebungan lah jong. Ngupahin cuma kebang sekali, upah berdebungan. Yalah kah. Lamun tamun dekik lah entar nabi ko ya. Oh iya. Ongguan teh. Iya gampang dia.
banyak bencoil. Datang Jong. Datang. Ayo kan di parlo, Pak Desa. Mayo. Di parlo apa, Pak? Jong. Kaki gila ngatela. Yanto saya karo mak Iya ketemuan ban ko jalan sangko itu gocek lah ulan ngare. Yanto ka Malaysia terus ngejam apa sih gua Beri. bisa dengan kaki dah tahu tibing kok tandi PC Jong. Terus pada rumah biak Pak. Terpaksa Jong. Sapre nakin pangalto Jong, nakin jual. Ya alhamdulillah. Bebas engko basan tak ngare boleh. Iya kajian Jong. Ya karo kita apa tandi apa. Ya kan nyantor lebih kok pun bulan pinta bunga. Oh sistem rentenir. Betul itu. Ini nyaman kia aja. Nyaman tayo. Jala kami sing akan. Maju. Duh ya Allah. Tade sape sing ya. Rao ya banyak. Dem makacong rata aja. Cong. Berapa jeng nak ya? Iya nyala mari ya. Yelah mai sing akan Iya Pak. Arya ajam ria terus jual lah yang tapi eman apa dekik saya terakhir kana mana kalah ada jadi lah tayo cing lu siapa waktu deh ini bah ngaring susulan bate kakek cong apa cong kulak cong bila tadi nak cong ceko tadi apa layan tare kikin nateng rekan menungko kenen tratamen tadenare lo juri narte siapa lah kok aja masalah kok yotek apa cong dek remas semalam rocing abal mi pas tele kala asli informasi na jo telera cong ma ada maju asli nda ada informasi kita sebenarnya teh asli nda cong tak saki per cong langsung pah nyerang kapi dua deh lah menang do iya tadi ci siapa pas bermain bertahan tadi kapi tadi do cong coba deki cending cong sedeki deh tanpa pah nyerang kapi ban pergi makanya aku apa deki ci ya menang ko cong sidak kira cong nak saya menang cong duit pese mi pahe bagi kau deng madon cara tak tadi saya cuba daya ma cara yan to cong atas setas dua iya cing apa colok cing lu ya ada nak to demak agak atas setas ji kasorba dia meda cukup ada cukup meda nasi Cakep. deki kana dunia kenapa apa dong Kasabeng ada repe ngarek lalang. cakep Di bakun Portugal, Bos. dia udah agak bisa tas to Juta mangkat ke Malaysia pengaran dan tibir. ala kok apa disedia Ya ala kabe dan nasa namun. ya makin bingko yolok to engkau banikin yang unang ilakat mangkat hude apa sih sehari kaki korcek nyerebet to Iya lah tahu. Jengko tak kena minta sanggup ke kaki. Tahu jengko ake
tandi apa. Yelang kok mangkat. Iya soalnya. Mana kok amit dah. Selamat deko ya. Asli nang kok beda saya kerempa ke kakek pak. Apa cong? Kok apa kan pak? Lu lah. Kayak kesabukan re. Kemin lah doros ya. Tak pati loros pak. Abek dek iya sekundi. Oke abak melengkung. Ya kaki tahu TV cong. Saat yang kau tadi PC nah. Berde PC wak 20 juta berde yanto. Cak awak maki datang oleh seminggu. Acara tak mak semak sekali. Jadi na bang kau senagi ke yang to. Kan mun bila bakalan kaki nyari laku jong ya. Iya pak. Sebab ngobuanan orang nih cong. Tak kaki nyang mun kurang gawe bahkan juta. Ya. Iya pak. Dem macing. Apa mai mun entar kon Yanto? Yanto datang belame ada kacang lekan. Maju kok no rente. Maju. Alhamdulillah. Assalamualaikum mereka Malaysia. Sepeda lah andi. Roma ya kalau tinggal ngerecek abecek bareng si rosak. Kakek. Iya tau virus datang kayak. Oleh seminggu lagi. Rami tak ingin main. Mulai datang di Malaysia. Cik ringkin tak sempat je. Ki beras selesai jangan kau. Bila oleh sebulan lain dah kalau manjan kau. Jadi mana lain? Loleh. Iya rokok je. Kali badan dah teh. Cik ringkin lah badan aja cek. Di Malaysia lah apa kok di Malaysia cek kau tak leleh apa cek. Ya asli nang kok anu dan nari. Terus nak apa sih di agi encam kapal lambe? Oh, selambang kok cek encam sampai naruwa. Iya. Kok apa kali nanti? Apa kena bandeng di mbak? Dua sembah. Ya mun satu yang kok kita andi besi aja cek. Cek yang kok di Malaysia mulai kening. Lu raja arah berjakal deh. Saya ngucap gening anu kaki polis. Kaki anyar mulai abangun Roma. Terus sepeda anyar. Lu jadi main tengun kau tang dia. Jadi kalau kena tani selagi kaki segi kita taki. Mi bah ngosok kaki. Ya kayak mungkin dia tak mah aja dong. Tina bejar dere pai mayu. Mi nantang kaki. Kita makin tak kok angko ya. Mai mas mangkat kala aren. Datang angko kaki sak. Suku piapa ngara. Apa cong? Mi kada bereng naku are cong. Siapa cong? Ayo dari sini, dari sini. Mayung. Lu beda apa nih pak tegarok carok? Abagan dia dan di otang tak lumajar. Cak banikin tak majar rengkok sak. Cengkok leka beleng kok kita andi engkin. Tak ku merken panjan kok. Ketika rawa merken otang di ya tegarok carok. Cakep. Colon ku keng pantun. Dena kapi dena. Mon karo bab otang dia. Coba sampai amin tenaga. Aram kok secara di bener. Imun tak bisa ya lah terserah ada makoi. Mana ada suara-suara? Wis, main boleh.